Akaswani Imphal Ningthoukhongjam Suni na pau pazari ahanbada maroiba pau Manipur da pung kun marida COVID-19 na nabadagi phaduna mioi chatruk suna nipan discharge tawkibaga loinana naba pharakpagi changsada marpudra dasmik amashino yaure Tokyo Olympic da medal lawrokpa sanaroi singda pigidaba selgi mana rajya sarkar na lauthokre amasung COVID-19 gi laichat thengnaringai manungda sel thumgi phibam phagat hanabagi damak kendra na lupa koti lakh taruk lising kunipan samapan marpudra humdoigi package lauthokre Sahitara nipani mathakta leiba mioi khudingmak lemna COVID-19 gi vaccine kapthokna ba thaurang pakhaliba asida mapunguna naha oriba singsu soidana vaccine kapthokna ba haijari COVID ki akiba leibana miyamna section ba watpagi thawong sing tokpiduna yariba makai yumdegi sathoktana leibiu tangai phadana chathoklabadi face mask upiu foot taru ki social distancing thambiu mai mit amadi khut satoina hamdoktuna tarutana na thambiu sungsoi soidana vaccine kapthokpiu COVID kamari ni nama pausing gi damak national helpline number 01123978046 natraga 1075 to phone tawbiba yagani rajya gi helpline number na 0385241168 amasung 180034538188 ni COVID-19 dagi ngakthokna ba tangai fadaba chena kanglon sing ngakna chatpinaba Akaswani Imphal gi drama gi A grade artist Naurem Panchasila Meitaina appeal tawraduna hai Miyambu Naurem Panchasila Meitaina Kurumjari Nungsijaraba Irecha Singh Tamthiraba COVID-19 Laisat Tagi Kanjana Bagidama Aikoi Amuk Khanna section Bagi Pirep Lominarasi COVID ki vaccine Soidana Kathok Pio face mask Soidana Upio Mi Amaga gi Marakta Putaruk Lap na Labio Hand sanitizer Sinabio Hand wash Natraga Sapon Sinaduna Kutsha seng na hamdok piyo laisat asidagi ngakthok na naba matam gilengak na piba tangay padabasa na kanglon sing aikoi khuding makna ngak na satmin na si section ba haiba sina laisat asi sanghandana nabagi khwaidagi pharaba pambaini mayambu amukka hana khurumjari Hauzik mapungoi ba pau Manipur da pung kun mari da COVID-19 na nabadagi phaduna mioi chatruk suna nipan discharge tawkibaga loinana laichat asina nabadagi phagalakpa masing lising umpumatoi chatruk nifutaruk sukre naba pharakpagi changsada marpudra dasmik amashino yaure rajya gi COVID-19 command control room na ngarang thokiba chero lamada hai mioi lising mari chambri marpudra humdoi test tawbada mioi chambri kunthra ni thoi positive oiba thengakibani ngarang gi oina positive oibagi changsada 7.3 ni Haiba matam asigi manungda COVID-19 positive oiba mioi taruk laikhidabaga loinana laikhidaba migi masing lising amachama kunthra sure hauzik active case lising manga chatruk nifuni thoi leire Pradhan Mantri Narendra Modi gi lamjing makhada sahitara nipani mathakta leiba mioi khudingma COVID ki vaccine kapthokna ba lokhaliba khongthang asi rajya kayada mai pangna sangsili Manipur da su rajya sarkar na kan honaduna Paksan na vaccine kamna bagi thaurang paikhali rajya sidang ngarang phawda puna beneficiary lakh taruk lising kunthani thoi sahum mabudra tareta COVID ki vaccine kapkhre Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh ngarang mahaki kendra gi manung chanba luang samom da chathakiba vaccination drive ta miyam da COVID-19 gi om suba web laktringai mamangda vaccine kapthok hona ba appeal tawki Paumi Singh da wangang bada Mukhyamantri na MLA Pradhan Jila Parishad ADC na singba miyam gi mihut singh na makhoi gi lamda leiriba beneficiary sing da vaccine kapthok na bagi thabak paikhanna basu appeal tawri Manipur gi mayam ai khurumjari ai gi di vaccination natana upai lekte na mayam da hanjan ai request ogjabani adu masi mayapta adagi media da lawbogi mahuta ai sai kendra dagi khun long matai khunji dagi haurage haidana ai ida kapham amakhata sema mane adu mi chandabari huji makham mahum mole adana honorable MLA minister singh aduga leibiriba pradhan jila parishad ADC member khuding mangna masi si mai magi area mai block mai kendra da isai yaw nongta hona biro adu vaccination kaphok puna traga de khoi si upai leiroi dore ana thar web laktinga gi mamang sidai da khoi hida kapasi loisel lausi nai mayam da appeal tawjari Tokyo Olympic ta medal lawrokpa Manipuri masa singda selgi mana piragani haina Manipur sarkar na lauthokre Mukhyamantri gi secretary tangarang Bharat ki Olympic contingent bu pungning thogona ba selfie point hogdokpada mana du lauthokladuna
मुख्यमंत्री नोंगथोंबम बिरेन सिंह हाई सनागी मेडल फंगलकपदा लुपा कोटी अमा लाख कुन लुपागी मेडल फंगलकपदा लुपा कोटी अमा अमसुंग सेंजेंगी मेडल फंगलकपदसु लुपा लाख हुंबुद्रा मंगा पिगनी ओलंपिक असिदा मणिपुर की सानरोई मंगा सरुक यागदौरिबा अदुना सोइदन मेडल फंगलकनी हाबगी थाजबा फोंदोकलदुना मुख्यमंत्री हाई भारत की महूत सिंधुना सरुक यागदौरिबा सानरोई मंगा मक्ता लुपा लाख कुन सरकारना इंसेंटिव ओइना पिगनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी COVID-19 की लाइचत थेंगरगे मनुंग असिदा सेल तुंगी फिबम फगनहनबगी पांदमदा केंद्र सरकार नंगरांग लुपा कोटी लाख तरुक लिसिंग कुनिपान समापन मरबुद्रा हुमदोगी पैकेज अमा लाउथोखरे सेलथु मंत्री निर्मला सीतारामन COVID-19 की लाइचत मरगसिदा पाइखतकदबा तोंगान सेल ओइबा थौरांगसिंग अदु नई दिल्लीदा पौमिसिंगदा लाउथोखिबनी मसिगी मनुंगदा अखनबा हक्सेलगी इंफ्रास्ट्रक्चर फगनहनबा थौरांग अमदी अनोबा थौरांगसिंग याउरी कोबिना सोलबा हिरम सिंह लुपा कोटी लाख अमा लिसिंग तरागी लोन गारंटी स्कीम सु सेल तो मंत्री लाउथोखी मांगना हाइबा सेनफम असिगी मनुंगदा लुपा कोटी लिसिंग यांखैदी हक्सेलगी लमदा थादगनी लिसिंग अनि कुनगी मे थादा लाउथोखी आत्मनिर्भर भारत पैकेज की सरुक अमा ओइना इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लुपा कोटी लाख अमा मखाई सेनफम सु सेल तो मंत्री लाउथोखी इम्फाल नंगसी फोंबा पाउसे सिंगी मरोइबा पाउसिंगी दमक हौजिक वाहेंगबम वाशिंगटन लेरे वाशिंगटन थागचरिसुनी सरकार की ख्वाइदगी मरुइबे थौदांगदी मियाम की पुंसी कनबनी हाइबा मुख्यमंत्री एन बिरेन की वाफम अमदी कोविड की वैक्सीन कापथोकनबा महाके अपील कोविड की पाव अमदी टोक्यो ओलंपिक्स ता मेडल फंगलकपसिंग दा पीगेदबा सेनफम लाउथोखिबगी पावना ngasi Imphal फोंबा पाउचे सिंगी मरुइबा पाव ओइरी संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी दा मतम सिदा लैंगा की थौदांगदी ममल यामलबा पुंसी कनबनी हाइबा मुख्यमंत्री की वाफम न चाउने हेडलाइन अमखक पीरी इसेल एक्सप्रेस तसु मुख्यमंत्री ना कांगलागी सागलिबा नोंपोक्थोंग यंगसिनख्रे हाइरदुना माकी वाफमसी अहानबा हेडलाइन दा फोंगली अदुगा पीपल्स क्रॉनिकल दा वाफमसिगा लोइनेना मिपुम खुदिंगमक वैक्सीन कापथोकनबा अपील अहानबा हेडलाइन ओइरी टोक्यो ओलंपिक्स ता गोल्ड मेडल फंगलकपदा लुपा कोटी अमा लाख कुन पीनबा राज्य सरकारना लाउथोखिबगी पाव इम्फाल फ्री प्रेस ता चाउना हेडलाइन तौदुना फोंगली नाहारुंगे थौदांगदसु टोक्यो ओलंपिक्स ता गोल्ड मेडल लौरकपदा लुपा करोड़ अमा लाख कुनगी मना पीरगनी हाइबा मुख्यमंत्री की वाफम अहानबा हेडलाइन ओइरी पोंगना फमदना सानरोइसिंगबु पुंगनिंग थौगतपा ओइना चीयर फॉर इंडिया कैंपेन हौदोखरे हाइबा हेडिंगी मखादा गोल्ड लौरकपदा लुपा कोटी अमा लाख कुन सिल्वर दा लुपा कोटी अमा अदुगा ब्रोंज लौरकपदना लुपा लाख हुंबुद्रा मंगा पीगनी हाइबा मुख्यमंत्री की वाफमगा लोइनना टोक्यो ओलंपिक्स ता यावगदबा मणिपुरी सानरोइ मंगागी फोटो हाबली सना लेपाक्ता ओलंपिक्स ता सरुक यागदबा सानरोइसिंग दा पीगदबा सेलगी मना हेनगत हनख्रे हाइना अनिसुबा हेडलाइन पाव ओइरी वैक्सीन कापथोकपा हाइबसिना थार वेबतगी ngaktokani कोविड की अथिंगबा कयामरुम रिव्यू मीटिंग दा खनगनी हाइबा मुख्यमंत्री की वाफम इरैपाकी अहानबा हेडलाइन पाव ओइरी कोविड की पावदा मणिपुरदा पुंग कुनमरीदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय चामरी कुंथ्रानी थोय थेंगनखिबा पॉजिटिव ओइबा मियोय तरुक लैखिदबा अनाबा चातुक सुमना निपाना नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिबगा लोइनना नाबा फरकपगी चांगचादा मरफुद्रा यौख्रे हाइबा पावसु पावचे खरदा हेडलाइन तौरी कोविड-19 के थमलिबा थिंगबसिंगी मनुंगदा करी कोमथोकदगे हाइबदु ngasi खंगलगनी हाइबा मुख्यमंत्री की वाफमसु सना लेपाक्ता अहानबा हेडलाइन तौरी संगाई एक्सप्रेस इंग्लिश तसु जुलाई थागी अनौबा चना कांगलोन अथुबदा लाउथोकलगनी हाइबा मुख्यमंत्री की वाफम अहानबा हेडलाइन ओइरी क्लास 11 की महिरोई सिंह क्लास 12 ता प्रमोशन तौरे हाइबा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुरी वाफमसु इम्फाल फ्री प्रेस की हेडलाइन दा फोंगली नुपी फादोक सिंह की मसिंग हंथारकपसिना स्टेट सिगी नुपी सिंह की मरक्ता लॉ एंड ऑर्डर फगलकले हाइबा ताई हाइबा मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की वाफमसु हुयलन पाउगी अहानबा लमाई दा फोंगली सुनी थागचरी वाशिंगटन लोशिलकपदा कोविड-19 दगी ngaktoknaba face mask uppa futtaruk lapnana leiba khutsa amadi mai mit taru tanana thamba haiba achamba thong ahumasi ngangna chatpinaba amuhana ningsingjari aroibada maroiba pau amuk Manipur da pungkun marida COVID-19 na nabadagi phaduna miyo chatruk sumna nipan discharge tawkibaga loinana naba parakpagi changchada marpudra dasmik amashino yaure Tokyo Olympic ta medal lawrokpa sanaroising da pigedaba selgi mana rajya sarkarna lauthokre amasung COVID-19 की लाइसेंस थेंगनगाई मनुंगदा सेल तुंगी फिबम फगदनबगी दमक केंद्रना लुपा कोटी लाख 6,9,9,9 मरबुद्रा हुमदोगी पैकेज लाउथोखरे पाउ लोइजरे